Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledaoci, dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviju epizodu serijala Ni za di si nisi. Nisam u nehigijenskom šatorskom naselju u Beogradu, ništa slično, upravo naprotiv. Nalazim se u Beču na Schwarzenberg trgu i na jednom malom festivalu. Došao sam da vidim kako izgleda tajlandski festival ulične hrane. U nekoliko narednih minuta, otprilike 10-ak, ja ću vas provesti ovde i usput ću komentarisati sve što ovde vidim, sve što ovde čujem, a pogotovo ono što ovde namirišim. A mnogo lepo miriše, ko voli azijsku i ko voli hranu sa tih prostora. Tajlandska hrana je jedna od, može se reći, najatraktivnijih hrana. Umalo da mi uleti ovde neka u kadar, ako već i nije. Vole Austrijanci, a i oni koji žive ovde u Beču, Bečlije, svih vera, nacija, izgleda i boja kože da uleću u kadar, to im je neki fetiš ili možda kažemo dijagnoza. Kako god, to ćete često čuti od mene i čuli ste već do sada, no šta da radimo, nismo svi na istom nivou kulture kada su moderni mediji u pitanju. Festival tajlandske ulične hrane, puštajuća muzika, lepi mirisi, sigurno ukusna hrana koju sam ja nekada imao prilike i da probam, tako da mogu da potvrdim. Dobrodošli, bon appetit i uživajte u svim čulima. Ko već ne može da ode na Tajland, evo može da dođe na festival tajlandske hrane u Beču. Tajlanđani inače u Beču su jedna jaka zajednica i oni prilično su brojni i još što je važnije, organizovani su vrlo, poređujući broj ljudi koliko njih ima ovde. Prave tokom leta slične ovakve zabave i na Dunavskom ostrvu, gde takođe uz muziku i hranu oni provode slobodno vreme i opuštaju se, zabavljaju se. Nije to je malo manje formalno nego ovo sada, ali kako god zaista su jedna od ovako nacija kojih nema mnogo, a koji su vrlo onako istaknuti u javnosti svakako. Tako da long live Thailand, a vi dragi gledalci, evo u nekoliko narednih minuta pogledajte kako to sve izgleda. Srdačan pozdrav, Jordana iz Beča sa Schwarzenberg trga. Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviju emisiju serijala Ni za di si nisi. Nalazim se u Beču na Schwarzenberg trgu. Ovaj mali muzički uvod vam govori verovatno dosta toga. Reč je o jednom mini tajlandskom festivalu. I danas je poslednji dan ovog festivala. Ovaj trg je mesto za takve aktivnosti, znači Schwarzenberg trg, iza njega se nalazi ovaj veliki, odnosno na njemu se nalazi ovaj veliki monumental sovjetskim vojnicima, a sada je to više monumental, kao što vidite po bojama, žuto-plavim, Ukrajini i borbi protiv fašizma danas. Tajlandski festival, tajlandska hrana, tu i tamo tajlandske muzike, ali ima i nekog tajlandskog pića i ja ću vas sada provesti. Nisam hteo da uključim mikrofon namerno da biste mogli u pozadini da čujete
zvuke ove djevojke koje peva, i inače malo žamor. Evo možete ovom prilikom da vidite i kakve su cene. Ovdje su neki od specijaliteta tajlandskih. Znači samo za gotovinu, nema kartice. Halo, halo. Svega ima, to istina. Halo, halo. Wow, a za vas koji ste ljubitelji tajlandske kuhinje, izvolite, ovo je meni, zaista svega ima. Meni ovo zvuči interesantno. I ovo sa garnelen. Ja bih volio da vam prenesem i mirise, ali to je nemoguće. Također i ovdje imate isto. Wow. Ovo je interesantno, šta god daje. Luk čin. Halo, halo. Također naravno možete kupiti neka klasična pića. Kažem, ovo je jedan onako, nije baš ni mali prostor, i ovdje se često dešavaju festivali. Nekada je to neka druga tema. Ovog puta to je tajlandski festival ulične hrane, precizno. Pre nekoliko mjeseci ja sam ovdje bio. Tada je ovdje bio festival hrane koja se roštilja, sa roštilja. Znači dimljeno sa roštilja nešto, i tu je bilo i različite kuhinje su imale svoje štandove i prezentaciju i degustaciju naravno. A ovom prilikom to je samo tajlandsko, predivne tajlandske nudle. Fantastično. Wow, da samo znate kako miriši. Ja mislim posle ovog moram nešto da jedem. Wow. Is poppy chicken. Na. Moje omiljeno. Znači kada je ova azijska hrana, evo niste me pitali, ali ja ću da vam kažem, otišla nam je pevačica, a ne, vraća se. Ja volim sa piletinom ili onaj miks, neki gdje ima i goveđeg i pilećeg mesa. Sad kaže nešto
Ovo je još jedan krug da napravimo ovdje po ovom trgu i da vam kažem da ovaj Schwarzenberg trg, on se nalazi praktično u tom centru grada, u tom downtownu. Iza ovog monumentala nalazi se Belvedere palata, tamo počinje, znači ono što vidite, onu zgradu sa ovim kulama, to je već, ajde da kažemo, neki početak, neke nus prostorije tog velikog dvorca Belvedere, bili ste svi u njemu. A kada se okrenemo na ovu stranu, sad od ovih čadora ne vidimo, nadam se niko nije pomislio kada sam se uključio da sam ušao u Ćaćiland u Beogradu, suviše ovo uredno i lepo za ono nehigijensko šatorsko nasilje, puno bolesti, kriminalaca, narkodilera, njihovih mušterija i slično. No, da ne kvarimo, predivno mesto, kažem, u samom centru grada, gdje se često dešavaju različite stvari i gdje možete da uvek nađete neku zabavu. Skoro svake nedelje nešto ovdje ima, samo je druga tema u pitanju. A u onom pravcu tamo, kao što rekoh, je također Schwarzenberg trg. On je onako u dužini. Praktično cijela ova ulica, kao što vidite, je u stvari trg. Wow, evo imamo još jednu finu damu. Dragi gledalci, toliko. Nadam se da ste uživali ovih 10 minuta i u ovom malom putopisu iz Beča, iz centra Beča, sa tajlandskog festivala. Zapratite YouTube kanal Jordan Creek TV i Tulipanska posla, 3 kanala, svaki od njih možete zapratiti i da imate uvijek dobre informacije o svemu što se dešava u regionu, u Srbiji, a kao što vidite i malo šire u Evropi, pa zašto da ne i u svijetu. Srdačan pozdrav od Jordana iz Beča. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?